Salanta vahoaka malagasy jiaby. Salanta vahoaka malagasy jiaby. Mivadibadiky raha jiaby. Mivadibadiky raha jiaby. Fa zany niany zao mikorana momba ny atsika côtier, atsika boka amin'ny faritra. Mitandrema atsika. Mitandrema atsika. Ipody ndraiky raha ty. Mitandrema atsika boka amin'ny faritra. Mipody ndraiky raha ty. Mitandrema atsika. Fa hitanareo reo député reo député reo mifidy premier ministre io. Atsika manomboka mandeha amin'ny siteny. Mitandrema atsika. Io siteny io. Atsika boka amin'ny faritra jiaby mitandrema atsika ndraiky siteny io. Mitandrema tsara atsika. Hitanareo nomaly Ratsirahonana dadilay tsy manjary maty iny. Dadilay tsy manjary maty iny Ratsirahonana. Nomaly izy hitatsika. Nanano interview tam télé. Nomaly izy hitatsika. Nomaly izy hitatsika. Niboka izy. Fa ela izy tsy miboka dadilay tsy manjary iny. Ho faty amara iny. Nomaly izy vao niboka izy hitatsika. Ainareo dikan'iny izy niboka iny. Atsika boka amin'ny faritra zany. Ainareo iny dikan'izy niboka iny. Izy tsy mila hoe fitondrana andesiny faritra. Olo boka amin'ny faritra. Zany natonga izy miboka iny. Satria tampoka aminazy izy iny. Izy neritreritra fa hoe mbola reto Amboalambo reto mbola eo. Fa tampoka aminazy izy niboka izy. Dadilay tsy manjary maty bory zany Amboalambo la iny. Ke mitandrema atsika. Satria ino antony zaho miteny mitandrema atsika. Ro io mila manano kara raha nataondreo tam Zafy Albera. Tadidinareo zaka nataondreo tam Zafy Albera. Zany zaka tiany mila taondreo rio. Reto bory zany Amboalambo reto. Reto député jiaby reo. Bory zany Amboalambo reto. Fa raha magaga nanakay. Tsy filoham-pirenena Mikaely. Azonareo tsara zany. No nanome hoe izy amreto tokony ho premier ministre. Raha tena marina aminanakay. Raha tena marina atsika côtier. Atsika mandini atsika. Raha tena marina izy filoham-pirenena. Izy misafidy olo roa. Ameno hoe izy amreto ilainareo ho premier ministre. Raha tena marina zany hoe zaho manome zaho filoham-pirenena. Zaho misy olo roa meko.
fa anjaranareo ao am Sénat ao anareo mifidy olo raikiraiky amreto atao Premier ministre iasa miaraka aminanakay fa reo tsy nananona an'izany reo tsy nananona an'izany mitandrematsika ndraiky sy teny ty fa ty sy teny ty hitanareo isy teny io anao sy teny anao zaho tsy matoky anao volaniko satria raha nataonao tamin'ny fifidianana iny hitako zaho tsy matoky anao apitao amin'ny sy teny anao tonga de fa milomay anao milana anao président Sénat satria nareo misy mikimakinareo anatiny ao miaraka amreto amboalambo reto député amboalambo reto anareo député Côtier misy adjera nareo satria maro aminareo koa misy affaire ratsy misy maro aminanareo manana affaire maloto anareo député reo maro aminareo anareo député reo manana affaire maloto ary maro aminanareo manana fananana tsy nazonareo boka tamin'ny angovonareo ary anareo tokony atao asina fanadiadina anareo député jiaby reo natasy teny io koa zany anao sy teny tokony asina fanadiadina karakory nazahoanao fanananao koa okazava tsara zany hitanareo reo io reo mila nano kara tamin'ny andron'ny Zafy Albera zany natonga Ratsirahonina izy miboaka zany natonga Ratsirahonina izy tonga de fa niboaka izy satria Ratsirahonina io Ratsirahonina io izy tsy mila hoe atsika mifaritra décentralisation province autonome zany natonga izy niboaka hitanareo Elena Bezaza tononoko tsara mihitsy izy nanano publicité hoe misy raha tsy hitovizana miaraka amty Ratsirahonina ty Elena Bezaza izy nanano publicité izy fa tiako izy miteny en vidéo mitandrematsika Côtier fa reo io ro tsy mila mihitsy hoe décentralisation io ro mila foana tazondreo Antananarivo ao ary reo mila andehanany ko karaha nataondreo tamin'ny Zafy Albera reo io anareo miteny fa hoe baba tsy haiko ndraiky Clarence tsy haiko ianarany baba ndraiky manangy namany iny reo anatiny ko ao reo anatiny ko ao reo mila nano ko reo io karaha nataondreo amin'ny Zafy Albera amty filoham-pirenenantsika ty Mikael ty zany tiandreo atao io reo e mitandrematsika Artolna Azajanina hitanareo Premier ministre io maro affaire nataony io maro zaka affaire nataony io Premier ministre io niaraka tamin'ny Mamy Ravatomanga ndraiky Andry Rajoelina maro affaire nataony izy io eo izy mody miteny tsisy mahazo miboaka ivelany mandritra ny 3 mois vonalohany anareo tokony tsaraitsika izy io Premier ministre io tokony tsaraitsika izy
io premier ministre io satria io nangalatra tanatin'ny kinapisy tao io premier ministre io nangalatra tanatin'ny kinapisy tao ary io mbola anisan'ny nangalatra tanatin'ny Beni tao io premier ministre pour io Amboalambo io mitandrema tsika boka amin'ny faritra mitandrema Dego Mazenga Tamatavy Tuliara mitandrema tsika fa reo io mila andehanano karaha raha nataondreo tamin'ny Zafy Albera tadidinareo zaka nataondreo tamin'ny Zafy Albera raha tsy raha onona io mihitsy lohany io dadilay tsy manjary io Amboalambo io amboan'olo io raha tsy raha onona amboan'olo io tadidinareo zaka nataondreo tamin'ny Zafy Albera ary io zaka io mila taondreo amin'ny filoham-pirenenantsika Adjaina Mikaely zaka io mila taondreo ke mitandrema tsika tsambelantsika reto Amboalambo reto satria tamitsika amin'ny faritra tany maro naty tamitsika tamin'ny faritra maro tanora naty tsambelantsika koa reo ndraiky ty tsisy hoe tsika samy malagasy zany mitongava saina tsisy hoe samy malagasy zany hoe samy malagasy atsika tokony tsika tokony mifandefitra samy malagasy atsika non tsy Tananarivo raiky niady fa tsika ko amin'ny faritra koa tsika niady ary tsika miomana fa tsika hiady fa reo maro mpanitaka anatiny ao reo député reo tsy filoham-pirenena nanendry premier ministre fa reo député reo Amboalambo reo miaraka am'reo côtier reo côtier des services reo député côté des services reo nananan'io ke mitandrema tsika fa tso ambelatsika raha tsy azontsika décentralisation io province autonome tsy ambelatsika reo ndraiky ty mitandrema tsika eto za mampitra afatra amina koa colonel Mikaely filoham-pirenena Adjaina ataoko filoham-pirenena Adjaina oka amizay ambelao amizay fampidirana olo na mpanago gazety na iza manano interview nanao baseky zay anao mila miconcentré satria maro olo manodidina anao io amadika anao maro reo manodidina anao io maro reo mametraka fantanina nanao io reo manano interview nanao io maro reo io reo olo mila amadika anao ke mitandrema anao filoham-pirenena mitandrema anao fa zahay boka amin'ny faritra zay afaranao raha ohatra reo amadika anao fa mbola misy général eo mbola misy général Pikula eo mbola misy général Pikula iny mbola eo iny mbola andrasanay koa iny remplacer nanao mandimy placenao fa mitandrema anao filoham-pirenena Adjaina Mikaely fa reto Amboalambo reto mitady lala
andavonao. Manomboka zoti anao aza mapitipititra olo. Aza mapitipititra olo anao na iza. Hoe zay te resaka aminao. Na journalista, na mpanano gazety, na mpanano télévision, anao aza mapititra. Olo miresaka aminao. Fa reto député reto. Reto député reto. Manomboka amin'ny siteny. Siteny. Double G-nao efa ela. Zao miteny aminao Luc Hervé. Ary zao fa niteny tam député nay Mahajanga mitandrema anao Christian Afakandro. Mitandrema anao amty ty siteny ty. Mitandrema anao Christian Afakandro io siteny io. Mitandrema anao. Fa io siteny io mbola ambadiky ny Mamy Ravatomanga. Io mbola namandreo. Fa mody misary vendrana. Mody misary fanina. Mitandrema anao. Fa mbola isy teny io foana koa Afakandro. Io ndo amadiky anao koa. Azadinanao zaka tenen'ny Luc Hervé zany. Azadinanao zaka tenen'ny Luc Hervé zany. Mbola isy teny io. Arainao vody io. Io ndo mety. Io koa mbola amadiky anao io. Io manafo io. Politika. Politika tsisy namana. Fanaovana politika zany tsisy namana zany. Fa intérêt. Na intérêt nao personnel. Na intérêt iombonana. Intérêt firenena. Si vahoaka. Fa politika. Politika tsisy namana eo. Am politika zany tsisy resaka namana zany. Intérêt roa. Intérêt nao intérêt personnel. Na intérêt iombonana. Zany natao hoe politika. Mitandrema anao Christian Afakandro. Fa io bande io. Io fa député talohanao io. Député talohanao io. Io siteny io. Fa niaraka taminandreo io. Io siteny io. E mitandrema foana anao, mon frère. Mitandrema anao. Mitandrema anao. So andro raiky any tafiditra anatin'ny piège anao. Fa zao Luc Hervé zao tsy matoky an'io siteny io. Satria hitako zaka nataony tam fifidianana teo. Hitako zaka nataony. Zao tsy matoky anao siteny. Zao tsy matoky anao. Anareo député nifidy io premier ministre mpangalatra io. Anareo député nifidy io premier ministre mpangalatra io. Fa tsy filoham-pirenena. Nampisafidy anareo. Raha tena marina. Révolution zany. Raha tena marina. Ty ady ty. Fa tsy miasa koa momba ny lalam-panorenana pory. Tsy miasa. Jereo vo amin'ny Burkina Faso. Jereo vo amin'ny Mali. Jereo vo amin'ny Niger. Ronanina lalam-panorenana. Fa tsy nampiasaindreo koa. Fa filoham-pirenena no mifidy. Olona roa. Safidianany vahoaka. Ndraiky. Ao anatin'ny sena ao. Lalam-panorenana zany. Tsisy. E anareo to Amboalambo reto. Akamarozanareo jiaby député reto. Akamarozanareo jiaby Amboalambo. Anareo. Amboalambo. Fa anareo mitetika. Mitetika. Tsy anatanteraka. Décentralisation. Ndraiky province autonome.
anareo mila misomana anay de anareo mila itetika anano karaha zaka nataonareo tamy Zafy Albera anareo amboalambo reto nanano zaka karaha tamy Zafy Albera fa tsy miasa aminay tsy miasa aminay zahay boka amin'ny faritra tsy miasa aminay tianareo nataonareo tamy Zafy Albera tsy miasa aminay o kazava tsara pour zany hein so de nareo miteny hoe Luc Hervé miteny pour Miss colonel miteny pour hoe mampalahelo zavatra mandalo any ambany any fa inona pour ilaina pour anay ilaina pour atsika tamy masony colonel Mikael zaka zany colonel miteny hoe misy zavatra mampalahelo any mandalo any tamin'ny androny tokona iny fa inona pour ozy izy zavatra inona pour ilaina atsika dikan'izany tsy Luc Hervé foana miteny pour zany mbany colonel miteny pour amin'ny masony filoham-pirenena am'izao ty filoham-pirenena Mikael zao manana vidéo an'izany zao manana vidéo an'izany tsy Luc Hervé foana miteny hoe pour fa olo niaraka tamin'ny colonel filoham-pirenena Mikael miaramila niaraka taminazy niteny hoe mampalahelo zavatra mandalo ambany any fa inona pour ozy ilaina atsika dikan'izany pour zany teny mahery ary teny enjana tsy azo avadika zany mitandrema atsika côté volanko fa reo io mila andehanano karaha zaka nataondreo tamy Zafy Albera fa tsika miandry fa mbola misy général eo mbola misy général Pikula eo io mbola iaraka amitsika io mbola miaraka amitsika io fa mitandrema foana atsika ary mitandrema anao filoham-pirenena ajaina Mikael mitandrema anao fa zay mangataka 10 taona tetezamita fa tsy 2 taona 10 taona ilainay 10 taona aminao 10 taona ilainay tetezamita fa tsy 2 taona karaha nataony Andry Rajoelina 10 taona nataony tetezamita 10 taona nataony nataondreo 18 mois kanefa raha iny nitoy nandia 10 taona zeo ty 10 taona koa angatainay nanao filoham-pirenena colonel Mikael 10 taona anako tsy mahazo miala eo anatin'ny 2 taona tsy raray pournay na ino zaka taondreo i tsy raray pournay fa 10 taona ilainay nanao karaha tamin'ny andro Andry Rajoelina ary zay tsy mila mboalambo premier ministre eo zay tsy mila mboalambo olo fanangalatra olo faniaraka ni karona vilany niaraka tamin'ny Mamiravatmanga tamy volan kinapsa volan beny de hoe i premier ministre tsy miasa aminay anareo amboalambo reto tsy miasa aminay fa zay boka amin'ny faritra zay mifanitsangana ary maro naty taminay tany maro nandritra Tananarivo maro tanora naty o kazava tsara zany ty koa misy raha angataiko zay mila faniry soa Herinarivo ministra fitsarana raha ohatra marina kitiny
ty filoha ity ty ministra poronareo amboalambo ty mpangalatra lay ity zay mila faniry soa Herinarivo ministra fitsarana satria izy misy dossier-ny ty premier ministre ty faniry soa Herinarivo misy dossier-ny ty premier ministre ty premier ministre fidinareo amboalambo ty anao baba anao olo panitaka anao déclarance nao io anareo olo panitaka anareo olo amboalambo anareo olo panitaka anareo fa zay mangataka faniry soa Herinarivo izy ministre fitsarana satria izy manana dossier mikasika an'ty premier ministre ty koa ty premier ministre ty ary izy manana dossier maro nata reto député reto anareo député reto jiaby anareo député reto ary izy mbola manana dossier koa mikasika ny steny randriana soloneko zay mila faniry soa ministre ny fitsarana zay mila faniry soa anao faniry soa alefaso CV nao alefaso amin'ny filoham-pirenena fa azalefa amin'io io premier ministre io alefaso amin'ny filoham-pirenena CV nao fa anao manana dossier ty premier ministre ty amboalambola ty apitapitao amin'ny faniry soa zay mila faniry soa anao ministre fitsarana satria dossier jiaby aminao ao dossier jiaby amin'ny faniry soa ao alefaso amin'ny filoham-pirenena fa raha ohatra tsy raisiny anjaranay koa ty premier ministre ty voilavo ary izy io olona alefa ny la France ainareo tsara premier ministre io olony Quai d'Orsay io olony cellule hitanareo amin'ny Quai d'Orsay ao misy cellule anatiny ao amin'ny Quai d'Orsay ao cellule ny France Afrika am Quai d'Orsay ao io olony Quai d'Orsay anatiny Quai d'Orsay ao misy cellule nany la France Afrika ao reo anatiny cellule ny Quai d'Orsay ao la France Afrika ao reo mideside hoe iza olo tokony apetraka ary iza olo tokony apetraka aty zany natao hoe anatiny ao misy anatiny Quai d'Orsay ao misy cellule la France Afrika so de atsika gasy atsika very anatiny cellule ao reo décide hoe ty ataotsika an'ty ary ty ataotsika an'ty ary io premier ministre io olony Quai d'Orsay anatiny cellule la France Afrika azadino zaka teneniko zany azadino zay fa io premier ministre io olony la France io olony Quai d'Orsay io membre-andreo anatiny cellule la France Afrika azadino zaka teneniko zany azadino zay fa reo mila andehanano karaha nataonreo tamy Zafy Albert zany natonga zao miteny hoe Zafy Albert dindery tadidinareo vidéo nteneniko jiaby taloha reny Zafy Albert ne dindery satria Zafy Albert raha tsy rahonana ty namitaka anazy io raha tsy rahonana io tanao zeo io
manomboka miboaka amizay izy eo raha tsy raha onona komasy miboaka mila andeha anany ko karaha nataondreo tamin'ny Zafy Albert miaraka amin'io baba io miaraka amindreo député reo miaraka amin'ny Steny io za tsy matotona an'io za tsy matoky anao Steny fa komasy miboaka izy eo fa zay mangataka faniry soa Herinaivo faniry soa ilainay ministra ny fitsarana fa eo iboaka amizay hoe ino raha iboaka eo zay mila faniry soa Herinaivo ministra ny fitsarana de ho hitatsika amizay ino zaka iboaka eto ino zaka iboaka eto tsaratsara jiaby atsika jiaby azadino tolona azambela tolona atsika boka faritra azambela io tolona io fa reo io ro mila andeha anano zaka karaha nataondreo an Zafy Albert reo io reto amboalambo reto bitro reto io baba io baba tsy haiko ndraiky tsy haiko Clarence tsy haiko Florence io hoe nitarika ZDZ ino ZNZ reto io reo olo mpamadiky reo jiaby reo ary maro am'ireo député reo manana reo misy affaire maloto reo manana dossier maloto reto député reto fa tsika mangataka atsika jiaby atsika mila faniry soa Herinaivo izy ministra ny fitsarana fa ho hitanareo fa maro reo député reo karaha député ia député ndreo boka Tsimouani ia manarana azy ty ia ty nataoko publicité mako na iranazy député Betroka iny sefony dahalo am Betrokany iny député Betroka iny sefony dahalo iny ro sefony dahalo maniraka manafinafika reto olo manana omby reto io député Betroka io misy aferanao maro député Betroka Nicolas naranazy Nicolas voilà député Nicolas député Betroka gendarme 2e division député Betroka gendarme 2e division fanteneny ko raha io fa ela io sefony dahalo io ao a Betroka ao io député Nicolas io mila sina fanadiadina momba fananan'io io koa io namono olo maro izy io hitanareo io député Betroka io tsy haiko Nicolas izy io namono olo maro izy io a Betroka ao nampigadra olo maro izy io a Betroka ao mila miseho hoe tsy maty manonta fa ho hitanao izy Nicolas député Betroka mila manano fa hoe zao arabo anao arabo tengoneninao anao député Betroka miala jiaby raha aminaty ambony lohanao io anao député Betroka maro affaire nataonao anao namany dahalo anao gendarme 2e division anao namany reo dahalo reo anao ndo maniraka olo mandeha manafinafika reo maniraka dahalo reo mandeha manafika reo aomby reo anao député Betroka anao affaire-anao maro tsaratsara jiaby atsika jiaby tsaratsara jiaby atsika jiaby maro reo député reo nata Jack reny député nareo Sambava iny maro affaire-andreny reny mitovy amin'ny député Nina aminay ihany amajangany io Jack nareo boka Sambava io maro affaire-andreo fa izy koa faniry soa io lasa ministra ny fitsarana mbo hitanareo jiaby mipalapala reo jiaby
mipalapala reo jiaby